সেইকাৰণে মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কবি ঝুকেগা नहीं। नहीं आप क्या बोला और एक बार बोलो और एक बार बोलो। मैं पुनः कहूँ विशेष रूपज्योति कुर्मी कभी झुकेगा नहीं। अरे भोसड़ी के साला, अगर रोड पे कहीं 2000 का नोट पड़े रहे रूपज्योति के तो क्या के बाप भी झुकेगा साला। तो नमस्कार बंधुসকল, पुनः स्वागतम जनाइছো আমাৰ অন্য এটা रोस्ट ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে যোৰহাটৰ रोस्टार बॉय। Hey, welcome channel to my guys. Hey. अबे भोंसड़ी के साले, अगर कुछ अच्छे से बोल नहीं सकते हैं तो सोशल मीडिया में क्यों आता है मुक्कलमी करने के लिए? भोंसड़ी के साले। আৰু তুমি যদি বুজি নোপোৱা মই বুজাই ল'ম, কিন্তু সৰু কথাত খং কৰি কাজিয়া লাগি মোক এৰি থৈ নাযাবা দেই পোৱালি। गजब बेइज्जती জীৱন, কাৰণ জীৱনে দিয়া শিক্ষাটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে। আমাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ শিক্ষক হ'ল জীৱন, কাৰণ জীৱনে দিয়া শিক্ষাটো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰি। यार बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादरचोद। रुको जरा सबर करो। তাই নচুৱাই থৈ গুচি গ'ল নাচনি। अबे केला তোক নচুৱাই নাযায় কাক নচুৱা যাব? হা, আগত নিজৰ থপৰাখন চাচোন, তাৰপিছত প্ৰেম কৰিব যাবি। তোমাতকৈ ভাল আমাৰ ঘৰৰ ছাগলজনী ঠিক আছে, ৰাতি হ'লে ঘৰত থাকে, দিন হ'লে নিজৰ পেটৰ কাৰণে ওলাই গুচি যায়। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। তো নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? যদি আপোনালোকক যোৰহাটৰ रोस्टार बॉय চেনেলৰ ভিডিঅ'কেইটা চাই ভাল লাগে, লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা প্লিজ।